Khur ka Senegal ya ka champion hak Africa Cup of Nation mtau snam arajar arpohun rio. Hadin bakalaban limno ya ka Morocco ne ka mit datang sikol. Hadin bala misno Ibrahim Diaz ya ka penalti hak last minute kata ka minute ka bak daipo. Haga baka Senegal klayo ya ka sikol hak minute ka bak daipsau lingbau pape. Kadba limno ka Barcelona hakmat ka Real Sociedad haka jinglekai haka La Liga kumta haka michikan pon haka La Liga ka Barcelona menta ka tam stang sipon ya ka Real Madrid kata ka Barcelona sap khandai pon ka Real Madrid pat sap prapon kadba tam biang ka Al Hilal ya ka Al Nassr hadu new pon haka Saudi Pro League hadin bak Al Hilal ka laban limno ya ka niyom esih ne kamid da arla weko kum taru nang jengai kalinti jeng ka Al Nassr ban be ya kapon jong ka Al Hilal ka Senegal klakur ya ka nam ladu ka champion hak Africa Cup of Nation mentau snam arjar apun riu bar ka ne ka de ka sin ka baar nakam ta ka Senegal ban yokur ya ka nam ladu ka champion hak Africa Cup of Nation hadin bakalaban penlim yak Egypt haus nem arjar puar bat mentau snam Persia yang ke Morocco. Kum taru ke jing ap kwilinti ke basan pusnem jong ke Morocco ban yokur ke ladu ke champion hak Africa Cup of Nation kalong le noe. Hak ba wat menta usnem hak ba ke jile kai ke Africa Cup of Nation kalong hakari Morocco rekam la ban yokur ya ke ne kaladu ke champion hak Africa Cup of Nation. Ke Senegal kelarem hak final usnem arajar kat kendai Persia ek Algeria kala job pada usnem arajar ar Persia ke Egypt bat kala job mata usnem Persia ya ke Morocco. Kum taru ke jing misno jong Ibrahim Diaz ke penalti ha ke last minute kala long kum ke jing set kala ya ke Morocco. Bat wala da Ibrahim Diaz ha ke game ha ke Africa Cup of Nation ula yo adu sankol ubala kuru ya golden boot. Ndris nubok pat pa ula misno ke penalti ha ke last minute. Kadba Koli Beli ubadeu kapten jong ke Senegal ubayelekai ka klub Al Hilal ula aipat ya ka neka trofi syaka keti jong Sadio Mane banra ya ka neka trofi ha ka Africa Cup of Nation. Ha ka bau Sadio Mane ula kur ya ka best player of the tournament. Kadba Yasin Bono ula kur ya ka best goalkeeper award. Ha ka ba kini baro kielekai ha ka Saudi Pro League. Day hang ne ba Sadio Mane ula penparu syaka pertei da ka ba ula kam ba ka Saudi Pro League mata ka de ka we ka league ka ba best tam ha ka pertei. Namaro Koli Beli u kapten jong ka Senegal ru welekai klub Al Hilal ka Saudi Pro League. Kum juru u Sadio Mane bat kum juru u Yasin Bono urang apkol jong ka Al Hilal. Kini kidegi rang elekai ke belekai ha ka Saudi Pro League. Watla Ibrahim Diaz la yokur ya ka golden boot ke bawla yo sankol ha ka ne ka tournament Hendrik ke balas nubok na kamta jong u ka dei bola misno ya ka penalti ha ka menit ba kandai pau ha ka bawla shoot ya ka bol kumba shupas sya orang apkol jong ka Senegal bat ka ne ka jing misno jong Ibrahim Diaz ka penalti ha ka last minute kala penlong ya ke Morocco banduno ya kena jingkermen kebal absan pusnem ban yukur ya kenam ladu ke champion hak Africa Cup of Nation hadu bagi rang ilekai jong ke Morocco kilalong hadu kadne hadin belah kudno ke jing ilekai kublai shibun.